November ni somnele pasari inrin ni ania INP Mizo Channel Clear turte chibai ule chhun lama hian kan mandan danin news dang hanti chua ram kan tum ve thina tun tumpo thu thar toi te in kanan update le loka in lo ngai thale theu don nia tun tum chu India Marchak state ramri buai na thu thar abikin Assam le Mizoram ramri buai chinfelna na malak na thar lam kan ngai thaho le don nia chumi ma in COVID-19 news toi te in kanan soi masalok ange tukina report kan muangin Mizorama COVID-19 vei mu chua thar hi mi zathum le somnga le pakwala yan la oma second wave kan do ne ma hian rithar COVID variant tharin min nang le ang ti hlo om deuh taviu mai Africa rama COVID rithar an mu chuak le a khovel ram ten an hlau hle ni in Associated Press AP News chuan atar langa November ni somni le parukhan Africa rama COVID variant thar mu chuat hu hi adar ngala mithiam te chuan emergency meeting an nei ngal boka ramtam takin airport an khar le ngal bokani World Health Organization le medical expert te chuan an zir chian mek thu soin ani na dik tak riat ma chu loin soi thai chiam lo turin mitin an cha British Health Secretary Sajid Javid chuan African variant anti mai hi Delta variant ain in kai chona ol sam le zuala kum ni chunga COVID-19 kan riat to te ain a hlo om hle ni chu wangin arang theyang bera kan thunu nangai atia ramtam takin Africa ne in kalpo na an khara Asia Europe le United States lama te chuan stock exchange po atniam ngala oil man po za pasari zetin atla niam ngala ni German Health Minister Jens Spahn chuan thil kan mamo lo ber chu COVID variant thar hini chu wangin European Union in Africa atanga thlona lutur ati top ngala ngai ati vebok European Union President Ursula von der Leyen chuan COVID variant thar ni na diktak a hlo om zia le a en koldan kan riat ma hi chu flight ti to patha ang alo ti ve boka khovel economy po hi a buai le hle don ne na lang hetia European Union in malakan tum mek lai hian a ming dik tak riat ma a African variant an ti mai COVID rithar chuan European ram Belgium a thleng fel der to ni nan soi boka an health minister Frank van den Broek chuan chak taka ma alak ngal thu asoi Israel po me puizong zongin vaccine la to ma se COVID rithar an mu vele tho poka maloi East Africa atanga zin ho Israel mi pathumin rithar hi an phurlut vele ni heng mi pathum te hian COVID vaccine an la vek to a chuti chung chuan rithar an ka le ta tho thowa Israel Health Department chuan heng mi pathum vaccine lak dan hi azir chiang le ngala ni khovel hi amuang man ta meu lo chu ni hi ti chuan kan India Marchak lam Assam le Mizoram maramri chanchin thar lam hoyango nimin November ni somni le paruk zirtop ni khan Union Home Minister Amit Shah hovin Assam Chief Minister Himanta Biswa Sharma le Mizoram Chief Minister Zoramthanga te chu anin koma Marchak state pani te inkara ramri buai chingfel turin political panel din an rep ti taphot maya tun ma anga secretary level in biak na ang mai khani to lovin state pani sarkar mai po nilo central sarkar po huamin thunei tu sang berte anin dor to do nani state pani chief minister te hi November ni somni le panga khan in muin zanlama po chului kil pa in an lati ti dun theizela November ni somni le parukhan Union Home Minister hovin in biak na an nei le bokani Puzoram thanga chuan state pani sarkar ten border fencing siambel turin malak kan tumang atia Assam Chief Minister chuan ti hian a soi ve boka Mizoram Chief Minister Zoram Thanganen Union Home Minister Amit Shah kan muduna thilengkim thatakin kan soi ho theiani Assam le Mizoram ramri rula hian state pani te chuan muan na le rem na ken ko kan du ve a ramri boina hian fim khur taka malak kan tumani ati ve bok
Assam Chief Minister in a soidanin state government pahnia tangin political level team pahni din anidona heng team ni te hian inrem na tluan tlinga om theinan man la to dona ni atul huna chief minister level in biak na po nei zela ni yang ti te chu union home minister hovin anrel lu theita ani Assam chief minister Himanta chuan Twitter le social media account te tangin Amit Shah an mu thu hi apuang chuak loma hetiang malak na awam theina na kai hroi tu union home minister chunga lom thu asoi bok Assam le Mizoram hian ramri kilometer zale somruk le panga anin troma boina chinfel ngai hi mun nga la ya omani ramri thuwa boina sausan lai berchu Zulai ni somni le parukha ania Assam police parukla yan thini kha voin thlengin boina hi re hlei theilo Mizoram app to Facebook ar hovin Puzoram thanga chu Assam chief minister in Delhi a ko kha ti in an soina a Union Home Minister telna meeting ania Chief Minister pahni te hi thune tu sang jok te ko chua anni mela Delhi a anin bia emo Assam Chief Minister in role lian zoka play emo hani point han soi selvak tura omlo ni nalang state puitlinga Mizoram plan kaya ni nu voin thlengin sarkar tam takakal liam ta a hetianga malak na hi chu ala om ngai lo zoka ni inrem na tluan tling permanent solution awam theinan mitinin kan sarkar hi thlop tum thewila atula ni chuan kan din na po hi so son ngam khopin ramri boy na hi ti top du na tak nei la kan vayata na thazok leome Assam laman diklo kan din na dikzok ti ringota inrem na siampui kan tum chuan inrem na tha kan nei theidon nova Assam lam point thupa ngai tho an soile chuan political level in biak na hian ra tha a chu theidon mia lovani ramchan in huam ve in inrem na kong hi zong theila mi hring omza ta tanga chu chuan kan zoram po hi zau tha takani tunaram boy na mun te hi Assam pelet teng u kan ti na lamani lova inrem na awm theinan chan huamila kan duang zat kan mulawani po in lungoi tum maila Assam lampo in chu tiang ril ru chu pu in biak na do kan kil theive boxela kan inrem chu ni mai ma se chapau taka kan din na chia inrem na siam kan tum ve ni chuan khovel top thlengin kan inrem theidon lovani ani le kan politician te hi kan ringa mangem Mizoram lam hian political level panela hian tu tenge kan ai o tur kan ta ang ti lam hi ngai tu masalok teng u tuna Mizoram Legislative Assembly ya member te hi Assam le Mizoram ramri boy chin felna na political level panela antang thei vekanga panel pakhata hian member engzat ngen om don ti kan hello na a member pathum ai tlem lo chu an ni ngei tura ngaila chuti ni chuan Mizoram political party lian pathum tuna Mizoram Legislative Assembly ya member pakhat aya tam nei te hi panela hian tel tir vek taila panel member hi pathum aya taman ni phei chuan ruling party lam hi pani pathum te po om se athathawang chu ma se English tala du dan le ngai dan thata ka soi par theian ni ero apoi mo hle ang tin tong thiam ringot hi tok lova oi om taka thu soi thei midang ne thei riau sap ho dan taka personality thatak nei te hriat na zau tak ni tina national newspaper pakhatal chiar ve thin MLA minister om thei se adu om hle bokang hetiang bawru ka hian kan ai o tura kan thlan MLA te ai ma in atling phalo zok te hi ril ruwa an lang le thina engpo ni se Mizoram dam na tur sai chuak thei tur ngei mai hi political panel hian om phot mai sela kan zoram tan damna ani mai don ani clear tu te pon kan MLA minister te zinga hian political panel telve se tia indu te ming kha comment lama ron sei clear te u sarkar in kan du dan hi beng khon don lo ma se du thuan sam ve rim te po hi thalom political panel team khata member pali om turin Mizoram lam palai tur mi pali ron thlang chuak ve reng te u Assam le Meghalaya ramri boy na hi chu December ni somni le panga sang ni le somni pakhata chin felani tur thu Meghalaya chief minister
Conrad Sangma chuan a soi to a Assam le Meghalaya hian mun som pahnia ramri buai an nei vea Thathar December ni somni le panga khian mun rukami chu anin rem thei don ta ni chung te chu Tarabari Gizang Fahala Baklapara Khanapara Pilingkata le Ratachera te ani hetianga mason na an nei theinan hian Assam le Meghalaya sarkar chuan regional committee pathum ve andina regional committee te hian kan soitak ramri boina mun rukami hitloin a khomi te a muna omte an beron hloma thutlukna an siam theita hlomani Conrad Sangma chuan regional committee te hian report an thelut maidona state sarkar ve in ma kan la zui ngal charanga kan state ve engkim kan pe fel huna state pani chief minister te chu Shillonga emo Guwahati emo kanin mule anga Christmas ma hian mun rukami te hi kanin rem thei ka be sei tlatani ati November ni somni le pakhat khan Jorat Circuit House Assam Meghalaya le Nagaland chief minister te anloin kom to a border dispute hi an thupui berani Assam chief minister hian chak takin ma ala a fakaphu ve viu ni na lang North Eastern state te hi kanin lungrual tur ang hian kanin lungrual thei ngai lova hei hi achan ber chu ramria boina kan nei wangani ramri berafel huna chuan North Eastern te inpum khatna po hi ama aina thasot nge yang ti hi arinom em maya rampum huapa political issue sang alo ompo in mainland Indian ho hian tunma ain minlo pha to zok bokang ole tun tumatan chuan khati zong kha ania zanlama Myanmar lam chanchin kan thei ang fom khom kan tum lenga minlo thlir sak le theu don nia thlir tu te in za chunga kan lo me